Сүйлөп кой Турсунбай бир аз кичине адамдарга. Рахмат. Ушул Бакыт акенин каналын көргөн көрүүчүлөргө көп көрүңүздөр. Кудайым буйруса, баарыбыздын максатыбыз, тилегибиз бир. Кудайым буйруса, Атакан Кимсанбаевич менен чогуу жерлерди кыдырып, өгүтө сапарында жүрөбүз. Үмүтсүз бир шайтан. Кудайым буйруса, калдайган калың элдин колдоосунда Атакан Кимсанбаевич мына эл менен жолугушууну өткөрүп, азыр мына Кудайым буйруса, Кара Кулжада жүрөбүз. Кече мына Сарык Мол, Чоң Алай району менин кичи мекеним -33 градус суукта. Сибир экен, Сибир. Ошондой жерлерди кыдырып келдик. Кудайым буйруса, бүгүн бул жерде болот. Анан Мырзакеде болот жолугушуубуз. Эртең Араванда болот. Андан кийин Кудайым буйруса, эртең Баткен жакты көздөй сапар алабыз. Менин да биякта түз эфирим башталып калды. Кымбаттуу Facebook көрүүчүлөр, мына мен азыр Турсунбайдын каналынан чыгып атам. Биз экөөбүз бүгүн азыр ушул сиздерди Атакан Кимсанбаевич Мадумаровдун Кара Кулжадагы элдер менен жолугушуусун тартып жеткизебиз деп турабыз. Буйруса, азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин Атакан Кимсанбаевич Мадумаров келип калат. Азыр адамдар чогулуп жатат, маанай жакшы. Чоң Алайдагыдай -33 градус жок экен, биякта кичине жылуу бирок кар бар. Ошондой достор, биз менен болуңуздар, эфирден кетпеңиздер. Жакшы. Анан YouTube каналдан көргөн көрүүчүлөр, Бакыт акебиздин каналы Десин ТВ каналын көрүңүздөр. Десин ТВга кирсеңиздер, менин каналым. Биз сыртта азыр күтүп турабыз. Мобилдүү түрдө, оперативдүү ушундай телефондор менен тартып жүрөбүз. Ооба, бизде жанагындай шаң шөкөт, экрандар, жанагындай бир күчтүү немелер эмес. Биз ушундай эле телефондор менен эле тартып, Кудайым буйруса, өзүбүздүн көрүүчүлөргө жеткирип атабыз. Тартып атабыз. Мен кеттиңиз бе түз эфирге? Жок. Урматтуу колдоочулар, жанагы бир Facebook аябай популярдуу болуп атат. Бөлүшкүлө дегенчи. Ошонусуңарындай бөлүшкүлө. Бул Кара Кулжадагы жолугушуу Атакан Кимсанбаевичти азыр келип калат. Элдер азыр келип атат. Себеби баягы айыл жери, элдин бардыгы эми туруп, шашпай, мал жайын карап дегендей азыр келип атышат. Уже Кудайым буйруса, мына ичинде биз жанагы маданият үйүндө өткөрүп атабыз Кара Кулжада. Абзол Акынбаев, суроо берсек болобу? Албетте болот, суроолор болсо. Суроолор болсо бериңиздер. Актуалдуу, жакшы суроолор болсо сөзсүз кагазга жазып, биз жеткиргенге дагы аракет кылып, бүгүн бир кызмат кылайлычы Кара Кулжада. Мадумаров болот. Кудайым буйруса, Авазбек мырза. Рахмат, жалпы колдоочулар. Бул эми көрүп атасыздар, өтө маданияттуулукту көргөзүп, негизги ушул бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары жана ошондой эле бүгүнгү биздин ушул Кыргыз Республикасынын президенттин ордуна талапкер Атакан Кимсанбаевичти колдогон колдоочулар маданияттуулукту көргөзүп, башка талапкерлерди колдогон колдоочулар менен жанагындай бир уят сөздөр менен кайым айтышынын кереги жок. Мен сиздерден ушу суранам, болушунча бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар. Убакыт аябагандай аз, убакыт аз болгондугуна байланыштуу. Баягы биз ушундай азыр эми техниканын жетишкен заманында башка айыл жерлерге ушундай түз эфирлер аркылуу жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Атакан Мадумаров Кимсанбаевич татыктуу точка. Рахмат, Мирлан мырза. Баткенде качан жолугушуу болот? Баткенде Кудайым буйруса, эртең Ошто, Араванда жолугушуулар болот дагы. Андан кийин Кудайым буйруса ушу Баткен тарап жакты көздөй сапар алабыз. Түз эфирде көрүп туруңуз. Баткен тарапка дагы сөзсүз түрдө барылат.
Куршаптан да президент чыксын да. Kudayım buyursa. Kudayım buyursa. Ya geldi mi? Ha, mınaki Adakan Kimsanbayevich Matmarov'tagın geldi деп атышат. Dikanın alt tarafında turabı. Biz dikanın art жағындабыз, ал киши асты жағына токтоп алган окшойт. Пиримкул Шарапов. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Ак жол сиздерге. Рахмат. Рахмат, Пиримкул. Болды, ушул жерге келе. Ben seni izlep atmayayım mı? Aldıda turup algan okşayt. Биздин ушул Каракулжа районунда уюштуруучубуз Жумаш эке. Жумаш эке. Элдер эми бу айыл жеринде баягы мал салым менен кичине кечип барат, бирок келе атышат, Gelişet gelsen. Mına уже da girerler. Gir. Hazır уже жыйын башталган чакта толуп калышат элдер. Bakalım. Girmeye kalıptır. Naraktan girelim. Ha, ücret yanından gitmektir. Anda mesela dostlar azız zalga gireriz. Onda нар жагынан туруп турганда биз түз эфирге ички. Hoş geldinizler. Bunlara oturalım. Bundan söz Kırgız Respublikası'nın prezidentliğine talep Matmarov Adakan Kimsanbayevich'e. Geldiğinizde rahmat. Yolculukları başlayalımız. Gecesi şahinolu öğütüden. Biz varız. Kandaki bir yaxşı öğütlerine, yaxşı dileklerine kabarda çıkmamız. Bugün bizim yolumuzun 3. günü oldu da, şu Karakulca Cergelis'te gece çoğalayda oldu. O şahında oldu, başlarında şu Özgün rayonunda, o şahında günde ertelenen şurada birlikte alıp geçinde alanında boşta yolcularla uyuşturuyorlarız. Biz sizlerle avtobuslarla taşıyalmayız. Futbol, top tepkilerinde giyineyemeyiz. Bizde ayrı hükümetlerimiz yok. Bizde insanlar yok. Bizde o şurada bu işlerle verildiğinden teyirler yok. Biz Gönülköy Balan Eskisi bir Katar'da malumarımız onun için Gönülköy Katar'da Balan Katar'da sayıları barış gerekir. O şurada el yüzü ağlık topladı dediler. Mindiriye işte topladılar. Geçe Arap çoğalayı varsa yol kadar şunday sanatı Zakska çıkanlar da bu işler gerektir. Bunlar kayda olarak desek, güçlü olarak bir desek bir kişi gerekirken de daha iyi amanlı oldular. Bundan bir kança mezgil başta şu dilde cihine gelmemizde bir partiyanın adını aytıp, keytirip o son partiyadan başka partiya bol koyup getirdiğin azamatlarını arasan bugün burun alıp başlayacak bir var. Ne oldu? Oşul kutlu olsun oşul azamatlarına aç kalmaydı kendisi de aytıyor. Geçen gün Kuşak'ta Adıl degen bir aya çıkan barmen oşu kişi çay içi oturganda aytatattı. Ey dostlar, koydan kuvvetli çok dilinde bir sezon giybeysin dedim diye.
Bu kanda bir sezon dilbeyle koyun almasına desem aytattı. Bizdeki de topçusu çok öyle kalat değil. Cügürüp barat böyle çeşit koyup canısını gibi alıp ete öyle besliyor. Bizde şunda alıp kaldı. Andan bu yazı, cep ayağı, Yunanistan'ın degenesi oluyor. Biz bunlar kaldı. Onu bağlamasına göre bol uçakta telefonlarını alıp takıltasın. Oşunda devlet Kırgızistan'ın kaysi yerinde olması, meni söylenen sözlerini görüp tasdırır. Bu konuda sıkıntı. Facebook değil, yerinde hoş olacaktan var mı? Biz bunlardan bayılır. Sıroğlardan da başlamayız. Oşo sıroğu cevap bulsak, menimce жақсы olur. Bizim programı sizlerle belgiliyor. Bizim kanalımız yok, canlı bergen. Ben Karagülcan'ın tarihini okup vermeyeyim, sizlerle kaynadım. Şu degenlere sizlerle kaysi meselede sıkırlatmamızda şurada cevap veriyorum. Makul mu? Kanday var? Sıroğu var mı? Oşo sıroğlarına cevaplı verelim. Yok sıroğu? Sıroğu yok olsa vatanlı alışları biz aralarına geliyoruz. Evet. Men şu vakitte kısa, öte, buna gezeksiz жүргізіліп жатқан шайбаудың уақыты өте қысқа білесіздер. Бізде 7 облас бар, 2 шаһар бар. Ушул жерге келбей қалғанда неден келіп отырмыз? Біріншіден салам айтып келеміз. Міндеттісіздер. Екіншіден келбей қойды деген сөзден алыс болуш. Ана Бишкекте жолығып қалсаң, жоғышты жолығып қалсаң, айта беріп ақмағын шығарады. Біздің районға келбей қойдыңыз деп ел тарынып жатыр. Kurang, mana mungkin. Termasuk di luar serta bersulut, men Karagülca'da. Sunday, men barbagan жерге барып, келген жерге келдім. Sunday. Сұрау осы беріңіздер. Иә. Mikrofon var mı kendi? Mikrofon açın. Егерде сұраулар бергендеріңіз ақса берді. Қысқа. Мынандай біз мақсатманның қаражаттардан телефондардан көргенмен мындай бетіме жолығушының өте айырмасы бар. Сіздер тағы қол жеткіз адамдарсыздар, мындай бетіме келгендер бір айтып қала тұрған сөздер бар да. Бұл жерде аз болғанымен біз шынында bütün Kırgızistan'da жүрегіменен келгендер келіп отырамыз. Адамзат жан-жануар жаралғаннан бастап ушул дүниеде қара менен аттың күрөшүп жүрүп келген. Дайыма путка салып, зорлуктап каралар жейіп келген. Акыры биз аракет кылсак аттар дагы жеңеге келет. Жолоктордо, эпосттордо, романдарда биздин жашообузда да дайыма күрөш. Ошон үчүн баардык нерсени биз көрүп турабыз. Баардык нерсени биз көрүп турабыз. Караны көрүп турабыз. Ağır çıkıp, karın çıkıp, bizi sarıklar, oşluklar karşısına kartıversin ben 10 minutlik kızmatım alır. Sarıklar, çoğunluğa dese dağı bol boy oşum ordunlardan da yerki patkalın çıkıp, atmenen boşa cümlük düşer. Bunun ne degen, Kırgızistan'a şayloo degen, şayloğa dayanmaz ekemiz. Dağı biz geldiğinde şayloğa barış için dağı yeri üçün jarım kıtım gerek okşayın. Uşunu görüp durup, çürokta adamlar üçün canım çüroğu zor batar. Çüroğu zor batar, çüroğu yoktur, bir mutlu namı üçün, bir ülkede işi gürbüsüne ısmarlı çürüştür, çürüştür. Görüpler, nizam tuttu görüpler, adres tuttu görüpler, sekleri görüpler, çocuklarına çıkartırlar. Geceye sorunmayın, nere verilen yok, buyrup verilen yok, ama 100 payı alıp verilen parayla uçuyla. Biz 100 payı alıp verilen pekayla cumhurcuyum, buna aktivinin alıp sorunmayın başından şeyde. Adından şeyler, sarıdan bir sırasıyla parar. Bizde bir toksonda çıkan baraj var. Özgündalarına vaydılar, urnaktı sarıp ruhmanayım, ne kıramdan tokson praseler verirler. Atasının başına verirler. Bizler yiyiz, bizler varız. Tokson praseler alınmayıp, programlarında bütünlerini tutup, ailesiz düştür, vaktını düştür, ölmeye vaktını düştür, 100 praset bunu bizim bütünlerine ayırıp, ortalarına 100 praset veriyorlar. Bu da ya, bunu da epeyceğinin maksadık bir gün kovaladık düşer. O şunun için bir adam 10 getirin, 10 adam 100 gün, iyice bir adam tüm öyle. Biz ayrıldığımız bekercek baş hayvan şeyinden, onunla şeyin vakit var. Urmaklı yoldaşlar, uşu deliğine bütün Kırgızlar
suçlu oluşumuz gerek. Biz yerinde oluşumuz gerek. Biz bu şurada çekip karışımız gerek. Muhtaya Allah'ın dileşimiz gerek. Birbirine şans gerekler. Bu şu şansı koyuyoruz. Bizim de yokluğunda bu kadar. Ama yeter bugünkü tabi karışımız gerek. Biz o şey hayvan oluşumuz gerek. Bugünkü mantık taktık oldu. Kılıçlar ne olmadı? Bakıcıklar ne olmadı? Kayırdan nesizlik olmadı. Kayırda caman söz olmadı. Oğum sarıkta gelmek küçüklüklerinde oğum kırmızı bakıyorlar. Sarıkta yiyeci olup sizlerle aklınız var. Körmeceği, tükkeceği, çok kabarlar. Yok biz bunu anlayabilmek nesiniz? Biz malzemede dayanmadık. Matematikleri biz öğrenemiz. Adana matematik 95. yıllarda kollarıyla cansız kendileri arasında kempir olup öldürüşüne koldayız. Adana matematik prezident olmasına Kırgızistan'ın mincilde bir genç oğlu. Adana adamı törüştün, birinci yeni törüşleri kazanmaları törüştün. Ne çıldırmaydı adam. Ne kıyım ağrımlarını söndürmeydi adam. Ne kıyım akıllılarını söndürmeydi adam. Bu ne meydanınız? Allah Teala Adana adamı yaratmış için azıcık yeni kazı, akıl kazı oluşturur. Törülmeyin, azıcık prezident bana 10 yıl ötürsün. Sadece bu koyuyoruz ki siz bizim törüktü. Prezidentiniz siz değil. Törüktü onu biliyoruz. Albine diyeyim ben. Kazananlar törüler. Daha da başka zamanlar gelir. Başka yataklar gelir. O şunları biz gelelim. Görürüz bildiği gibi gelin. O şunları tartışanıldayım. O şunları tasarlarız. Bir vakti hükümet gelip Allah'ın yakamayı prezident olan o şirketlerini görürler. Bir yeni var ayakta demek var. Korkbaşkanın hakimçiliklerinde mitingde çıkalım. Ey vazgeçti şeyler arasında özünün taleplerini başkanı durup koyuyorlar. Bunlar bu yüzden siz geldi desem beni bir kaplar diler. Yaşamın aklıma sarı düğmeni çıkmaya olur. Ne bir becere geçmeyemem. Ne Kırgızistan'ın demesine görünüyorlar. Bir takılır. Ne bu uğraşan dayıklarım için yaşamın beni arkına düşüyor. Ne düşün gerekli ne maymun etmesinde işten çıkıp arızmayacağız. Büyük oturanın bir ay. Uçunda yani sistemli daha böyle. Ana olsan gerekli prezident olurdu. O senin prezident olan Atamay Kali'ne bağırdı buraya konuştu. Buna kalırsa biz çıldıracağız. Dünyada dayanmakla güneşi çıldır gelip duruyor. Muhalefette oturan kimse mayıp gelen adamlar. Muhtemelen aslında kuşlu o zaman ne yapıyorsun? Ne yapacaklar kadınlarla gelişimiz gerek. Kuşlu olup Türkay'ın muhtemelen biz bu şu sayılırla gelişimiz gerek. Dayanında biz Bozor'un kendini kadınlarla verip oturup başımız gerek mi? Dayanında çocuğa şucuyu başımız gerek mi? Bizler öyle uğraşımız gerek. Abi karanlığa adiletsizlik. Hürmetli gibi adiletsizlik sanayı. Siz olacaklar. Devlet korkuyorsan işimizde karanlığa başlamış. İşimizde siz onun da prezident olup 11. Cumhur'un karanlığa işimizde başlamış. Adiletsizlikten başlamış. Recep atınız kim? Gülnara. Recep Rahman. Aman bolunuz, buna ben aytılgan sözlerinin qanday esebi? Bir jaqlarga başka bir düşünüplerge getirip jüyeleşini aytaldı. Buna şu büyügönden aytılgan söz. Bu işimiz jaman emes. Bu işimiz sözü de jaman emes. Tuğra düşünmüle, geri bir jamanı akıl süröylü, bir korkunçlu süröylü çıkıp alıp işkekten saylap atmayla. Bölüp, canı, dilindik, dindik de. Nakta bölüp, candan oşalar olurdadır. Çendirinden oşal, bilamanlar olurdu. Kıdırdan düşmeyi saylavattanlar olurdu. Bu nece büyük oyundan ayrıldı. Nedir? Bana geçiyor oşal, bağırıp, taşıp, bağırıp, ötkörgön cihitlerden. Men sabirliğimi bir nesine aytaydı. Oşun jaman jolga düşüp aldığına toktotmasına bolbayt deyip Askarakaş'ın gezinde çok bir makala yazdım bile, sessiyada ulan tribunadan ayttım bile, ukpay koymadı. Ukpay koydu, görgön bile koşulduğunu buldu. Giyiki prezidentlerden bir bağırmaydı. Esinizde olsa gerek. Ama o yerde çıkıp bazı aldığınızlarda ben bilmektim diyor, Rahman'a kadar o yerde geldi. Oşu Rahman'a suyla attığında suyla kırmaya koyduyor şu yerde. Buna biz bir doğusunda sırtta getirmeyiz de kılacak maddesi getirdi. Bir doğusunda sırtta getirmeye koyduğun kesildeki yerine denen büyüklü sadakalarım kızım ayağına. Kaçan koyma ne olsun biz? Niye doğusunda oturuyoruz? Ben bekar ayttan yok mu? O şekilde bir doğusunda sırtta gitmek de çuruklar cülgönlerinin bağırın arasında azı attı, alttan gezmek şu kavusu geçmedi.
Ne oldu? Kaza oldu. Alttan bir yak oldu. Usul nesnelerde biz görüşürüz gerek mi? Bolboyt mu? Toplanışımız gerek mi? Oynamışımız gerek mi? Buna usul geldi. Daha usulda soğuk günlerinde tekabürünü al gezdi. Hazırda tekabür. 95 yıl. Aksamak meseleye çıkıyoruz, geliyoruz. Prezidentlik şairi olmak. Buna usul sizler oturganda yolu oturgan. Aksakalların nesinde var mı? Siz nesinde olsa gerek. Görmezsiniz 95 yıl. Var. Oşanda ne oldu dedi? Oşanda size göçük koydu. Masalih bir konuda söylüyorsanız size göçük koydu. Ne oldu? Size göçük kaldı dedi. Ana canı çıraklarını canı koyup, aksakal bunda bir müdürlük etmesinde tek kişileri gösterip varıp çık ettiler. Bugün andan beri tut doğru 25 yıl. Çeyrek kılınır. Bayağımız. 5 yıl gözüküyor. O zaman biz hakimimiz kim elimizde tarafımızda? Yegenler değil. Ha, bayağı. Azra kişi kaydı. Cahit Kamp'ta. Hayır aslında. Bayağı kaydı. Bayağı kaydı. Anlayın arkadaşlar. Bir yıl almıştı, revolüsyon oldu, ellik birlik geldi. Hiç kaçan ellik birlik geldi. El ağlayan insan varmayınca. Andan beri bütün de birlikte basmalı uç oldu benim kardeşler. Ve sizlere gelen rahatsızlık bildirir. Bütün de Kırgızistan'ın eline rahatsızlık bildirir. Ne akçalar kaçıldı. Ne degen şorkolar kuyuldu. Ne degen yetkiler geldi. Biroq bütün Kırgızistan akça taratpay özünün hak niyetini ötken parlamentte şayrı geçirip çıktık biz. Birikleri karakat taratpay. Birikleri boy seyirci sayıklarımız Kırgızistan'ın varlıklarında bizim işlerinde bir şey oldu. Her bir kaydı gelemez Kırgız kararının üyü bizim şıkağımız oldu. Buna azıcık da göçeden bilirsen sürüyor. O sonunda bir söz ayıktı bile. Bunlardan sürüyorduk koçuda kalsın şunlar, koçuda bıçaklar bile. Kaldı, birindiriğine ayıktı. Yeterin Kırgızistan'a kaydakladı. Başka bayağı kapsın karanlıklar parçalara kaydakladı. Sürüyorduklarında boşu boy kaldan bayağı kalk terekti. Buna şu koçuda kalsın degen sözü kullanın. Bugün alay koçuda kalmayı başka kişiyle uçlaşıp alıp daha da çok kalıyor. Ayrıca çok Allah'a. O sonradan bizim Cengiz, size aytqандай bizim Cengiz bölüktüğü Cengiz Kudai kalasa. Sebep bu adalet bölüktüğü çındıktın Cengiz'i. Bunu şu aksamak masalesiyle but tosup, sivetlerdi öçürüp, mikrofonlardı öçürüp, söz vermey, gerçek işlerdi getirmey, korkutup, kovup жүрген adamlardan ciddi de çok bu dünyada. Masaliyev'tin aktı. Masaliyev'tin kılgan işi. Kırgız memleketi. Var gezdi, her daim yerinin cürevinde saklanıp kalıyor. Bileke karşı bir bana mesela. Bunun sonunda aksamak masaliyev'tin cürevinin ayağı olup kalması. Öte katlı olup kalması. Biz şunday olup kaldık bu de vakırın tepkisine düşü alıp çıktık. Ne oldu? Agişi getirdikten keyin kılımda bir gelçi insan öyle de bile başladı. Жалған. Tökkön yaşı da жалған, айтқан sözü de жалған. Biz gözde birbirimizi sıylayız. Biz birbirimizle düşman emesiz. Mümkün, uaktılığı kadar atağındaşız. Kastaş emesiz. Kastaş olmadığı başka memleketin adamlar emesiz biz birbirimizle. Buna olsun telefon degen baraya çıktı. Öyle bir çamaş hayvanın kuralı olsun. Mümkün olsun bayağı aymak bölüp, el yurtta bölüp, oğuz kaldı sözlerine söyleyip atkan bir kelesi olup, atayın жасап atmışlar. Жалпы halın yerler arasında anda bölünüp yarılı degen жоқ. Ben karantılar ki, Haydar Küçtük Dündük, eğer şu Özgür rayonunda men talapkar olup baratsam,
maga karşı uşunçalık sadır japarıp kıykırıp жүргөн, baya atlardan da bozup жүрүп aткан жалаң biz өстүргөн биздин өзүбүздүн инелерибиz. Ошол өзгөрүнүн жигиттери Элимирза Сатыбалдиев деген азамат жетекчи. Туурабы? Алы Тарашев деген иним болот. Улуу Кормонов деген досум болот. Курманкул деген иним болот. Мен желкесинде таптап айна келечегим бар жигитсиз. Кудай буйрса алдымда көп нерселер бар деп айтып жүргөн. Кайдагы бөлүнүп чыгарылат. Биз улуу элбиз. Biz kim gelse moyundan kucaklar, şaltaklatıp öyle bakmakın çıkardan elimiz. Kim bölüm atıktı? Kim canlı atıktı? Men talap verdiğimde koysam, o şol başka prokurormun degen Kurmankul degen inim bu şikaga kaç yazıdı? Madumar Moskvaga mıyzamsız barıp geldi. Bunun talap verdiğini alıp salış gerek diyorlar. Kaydak bölüm, kaydak canlı. Bırak jasakirlerinin de bir şey olmuş gerek. Kurmankul. Sen mektepte okup жүргөндө ошол мыйзамдарды окуганбыз. Мүмкүн сен окуган мыйзамдарды биз жазганбыз 90-чы жылдарда. Биз да билебиз бир нерсени. Ошол сыртта жүргөндөрдүн эсебинен барып келди деп жазылды. Кудайга шүгүр, биз билетибизди сактап койгон экенбиз, көрсөкпү. Бишкектен алдык ал билет. Намыс жок. Мына эжем айткандай, ариет жок. Bir toğuktun kulu, bir kesenin kulu olup kalan emisiz. Toktuşumuz gerek. Yetekçiler zaman emez. Allah aytkanda her bir eğitim yetekçisi özgürdün. Demek biz özümüz kanday olsak yetekçiler oşanday olur. Buna Oşluğu, oblastlık ştatlı başlarındağımız degen azamatlarından oşul, men özüm yetelep yürüp östürüp, ministrlik dereceğini alıp barıp koygan jigitler azırmaya karşı çıkıp Tokoy iyilayt deydi. Tokoy iyilayt. Bir yaşlığa darak barı alıp, kart daraka barı iyilayt. Çetimizden kıyıp kırpıp çok bulup geledir. Bunu baltağa bir oğuz söz ayıp koysun. Desi o kart darak ayıptan eder. Baltadan sonra kaç, sağ kim ekendir. Öyle. Eğer dedi. Baltayta. Eğer dedi, men uşul sap kötörüp çakmasa, men жерден көтөрүп албай жаткан элим. Мени көтөрүп чактырып аткан ушул сенин дарагың дейт. Жыгач. Биз дагы бир жолу баса берели айтат. Садыркадагы, башкасына дагы баары ийлер болот мен. Эч кандай кастык жок. Ошо кече чуркка жүргөндө 4-3 октябрда ошо кишилерге чуркка жүргөндөргө бүгүн баягы карышкы ич кийгизип атканда ошол жакта жатасың суук түшүп калды деп бир көйнөк да берген эмес. Ошол жердин табагынан чарчасаң керек деп туруп бир 2 тилим чучук берген эмес. Бүгүн тайларды союп алдына келип атканда намыс жок, ариет жок. Ушул гана бизде эч качан бөлбөйдү. Ушул алаканда Кыргызстанды бөлгөндөрдүн азабын Аллах өзү берген болсун. Алаканда элди төрткө бөлүп аткандардын пейи өздөрүнүн башына көрүнсүн. Биз эч качан бөлгөн эмеспиз, бөлбөйбүз. Дагы бир жолу айтайын. Элестетип көрүңүздөр. Башка ошол жер Сызгөлдөн же башка областтарданбы ошол Мадумаровду көтөрөлү деген демилге көтөрүп чыккан аттуу баштуу азаматтарды таап бергилечи. Ким бөлүп атты? Биз эмес, мен эмес. Мына биз сени кече Карасулуктан ошондой болуп жылт союп Каракулжадан кем эмес чапан жаап дагы бир азаматыбыз чыгып сүйлөдү го. Каракулга барып бара болбоңуз дейт. Убактыңызды кетирбеңиз дейт. Biz deyip şu yerde oturganlar Karasu'nun 75% alıp gele turgan biz oturabız deyip. Sen kimsin ezbatından söylüyorum. Biz 100% alıp geliriz. Biz bir de doğuştu çetke çıkarmayız. Degen körpedilerin kesibetinden Kırgızstan şulduğunu görüp atmayız. Elimli değil. El çok durup kan tipi o devrede şu.
Emin nabızlık koyuyorlar. 75 faiz almasa karşıdan, oşol ayıptan aksakal, oşol birden жерге gidip geçir. Kanday deysiz? Sebep, jigittin sözü ölgönçe, özün ölgön aldık. Eldir üstüne anандай kılıp balkonumuzda kıl başlıyor. Şunu da eskертip koyuşuz gerek var. Bu sabak boluş gerek var. Biz Bişkek'te yaşında kıybat bir kişinin arkasından söyleyip oturup, jar kişinin kayıklıp onu çok koy dizip, Konstitutsiyanın mıyızamlarının bozuluşu boyunca жазып, Borboda Şairlik Komissiyasına verdik. Konstitutsiyada жазылып тұрады. Президенттің міндетін атқарушы президентке бара албайды деп жазылды. Қандай дейсіз? Мен жөнөкөй адамның қатары барам деді. Kırgızistan'da eline tercüme çıkırıp, Jönököyle bir bala gelse, Melisa'ların bari çurkal algan, Busiklerдің бардығы ушундай ал сезимдүүлүк менен кишилер өздөрү жыйналып калган. Мектептер жабык, ошон үчүн биз чогулуш деп чарчадык, чогулушка барышыбыз керек деп мугалимдер ыйлап отуруп алган. Суугуна карабай ошол жерге барып отурабыз деп тизилип отурушуп калыптыр. Эч кимди кыйнабаптыр. Jönököyle bala gelse, kандай дейсиңер? Бардығына бирдей шарт дейт. Birde şart olsa geçe kayrıldım, daha kayrıldım. Birde şart olsa, anda kendine çok ucuz. 18'i istedim çok ucuz. Abi birimiz 10 minutten söz versin. Sizler oturup, tam da baktılar. Şayla bakma, tam da baktılar. Kim tam da baktılar? Buna öteyer degan tıyırlar var. Oşolordan günde törtten çıkarıp, elin sıralarını verip, koyup alışıyor. Bayağı caz bergen doktorları toktattılar. Erken sırtqa çıkarız Kırgızstan yetekçisinin atına, Kırgız mamleketinin atına. Körüngön жерде жазылда жоқ суу берсе, не кылат? Эмне болот жазылда жоқ нерсе? Бизди маскара кылып күчтү го жетекчилер. Кандай дейсиңер? Kayga varmasın, kilisi varmasın, şu kulağını çağırıp durgan hareket kılasın, şu bir nesene ayıp etmez. Biz şunda yerimiz. Dünyada manası vergen elimizdeyiz. Çıngız vergen elimiz, Toktoğlu vergen elimizdeyiz, Sayakbayı vergen elimizdeyiz. Al şunda yeni olsa, bugün günlerimiz, hayatta yeni oldu. Urpaklarımız nasıl şunlar? Şu canından oynaştıralım. Buna sizlerge programma, aylanayınlar. Buna sizlerge platforma. Men gelip, Karagülce kaçan kurallar, Karagülce'de kançayın kişi yaşay, Karagülce'den kandaylık azamatlar çıkan, alardın tarafını men sizlerge ayıttım geldim. Sizler neyden yaptım mesela? Kayısı ayonga varsa, kağızdaya. Bu ayonga balançancılığı kurulgan, balançanın kişi yaşay, balançanın bir tane yeri var. Toplu oluşumlar mesela, geçip var. Kim söylediğiniz siz? Siz bilirsiniz. Kayıtsaysa, yani hazır sizge. O ellerine şimdi gelmekten sizlik için siz güreşiyorsunuz. Alış bakımı? Sizlik için. Alış bakımı. Sizlik için güreşiyorsunuz. Ha? Sizlik için güreşiyorsunuz. Hani gereği. Sizde ben dağına oruç için yürümeyen ayıptırayım. Şimdik tırpırayım. Şimdik sözü pırpırayım. Halk kazanıp kaynatıp, halk günlük pırpırayım. Müntevese zamana kayak var pırpırayım. Şimdik degen oyundu. Eti öz oyundu. Şimdik de sen görsün sen koyundu. Avroyun getirdi, ayıpları baş oyundu. Anam sağını aşındaktır. Anam sağını aşındaktır da ödenen var. Ben aklımda şimdi ayvay tuş şimdi ana aklımda boyunca bunu ayıplayayım. Bana mikrofon al böyle söyleyeyim ki. El getirip sen de yaparasın de. El getirip barbara alasın de. Yok olacaktın yüzme yazsa gülüktörü canlızattı sen de kaçamazsın de. Şimdi git yeni şimdi tapmaysın de. Bekerle göçönse taptaysın de.
Mizam senin burbalagan hakimlerge mutup sen ömür boyu jakpaysın deydi. Oşa menmi. Hurmat Madumar. Ansağında men sizge udaşını iyilik alayımın. İlayim prezident bolup kalыңыз. Çındıktın çınıgı, çındıktın prezident dep men siz olduruyorum. Nasıl çındıktın çıkar, ürünüz rahmat, dileğiniz rahmat. Qanday deb javob bersen ekasiz? Ha? Qanday deb javob bersen de. Sizin çın yürekten çıkkanlarınızga rahmat deydi. Buna жақсы Дубайда okşaydı. Bu kişinin aytkanları. Жақсы da oldu. Жақсы da. Болады. Жақсы da. Razımın. Mınol dünyada en çok gayret uşul. Korkmay gelip, elbinin tüzmeki söyleşip, göz görüşüp, kimde kanday soru var dep qo'lda mikrofonni qo'rqib titremey berib qo'yganning o'zi bayram. Qaysi jiyinlardan shunday bo'ldi? Biz qancha yil siyosatda yursak, o'shancha yildan beri kelib olib so'raymiz sizlardan. So'rovinglar bor dedi. Eğer atыңlardan uyalsalar, atыңlarni жазбай деле беребергиле деп айтам. Men to'g'rimi? Mana shuni o'zi bayram. Rahmat, bar bo'linglar. Dam bar so'rov. Meni iki çökesi hurmatlı böyle adakam benim sana ilgili kalayım. 30 yıldan beri çırpıran şu ilmelerdi aytıp yürüyorsun, opozisiyada yürüyorsun. Her bir yüzden birden migrant var. Keminde. Olursa 5-6'da. Ballarımız yürüyor, kızlarımız yürüyor. Migrantlarda kim kavar aldı? Daim sen kavar alıp yürüyorsun. Daim opozisiyada yürüyorsun. Mıyzamdı, qanday mamlakat olsa da mıyzamı saqlash kerak. Hazır mıyzam buzuldu. Konstitutsiyani tebeleşti. Demeli, buna özüm daha görürsün, el de olup atar. Administratiflik resurs kollanıp atar. Bayanındayla olurdu. Janat men sen aytkan sözüme turar. Uşu talapker 17-16 talapker oldular. Barılar bir günde süreçe ötközsünler, oşanda kim ekeni bilinediler. Hem adakan işine iyilik. Buna tuğanda her bir yüzün üyde birden migrant var. Yok degende. Barı şu emelerdi çakrayındağı şu adakan için doğuş vereydi. Onday bakımday kaydıgerlik olmasın. Bizler şu kaydıgerlik de жүрүп şunday vakit ötüp atat da biz koyun yaşarsız yaşamadık. Bizim baldarımızın, nevirelerimizin geleceği erten başka bir elge kul bolup kalmasın. Mamleketimiz saksalsın. Mıyzam olsun. İşine ilgili. Rahmat. Kaçına çıktınız? 64'te. Hazır Abdurrahman. Allah razı olsun. 64'te çıktınız. Yaşlarınızı yaşadık diye ayıpmam. Sizden 14 yaş çoğun bir jigit Amerika prezident oldu. Alaykıda en yaşayan başbakanı 78'de bayram. 64 yaş böyle yaşadık diye olmadan olmuyor. En yaşayan başbakanı inşallah. Bu açıya siz görüşüp geldiniz. Bundan arkasında yaşakan bir yönüşünüz gerekiyor. Kuday kalmasın. Rahmat. Bunu sırtları migrantlarla ayıptasız. Ne olsun Rusya'da yolukkan sayın bizim jigitlerine kızlarına ayıpta migrant denizleri kollanmamalı. Sırtta, vaktılı işte yürüyoruzdur. Sen bu son nelelerimiz ki burada basın kalatta balancının balasını getirdi. Migrantın dedi. Yaşlarımız. Vaktılı işte ortamız. Ana ötörüzün ana Sibir şakaketlerdir ayıptılar. Ata-babalarımız taşkap kettiğin жерге kayıp geyil tavızı dedi. Böyle oldu. Çünkü karşında öyle. Sen her bir nesini жақсылыққа деп buyuruşunuz керек. O mülkiyetlerinde bolsun o şol yerlerde daha kızın yeri olup kalan bildirdi. Açıkçası. Ata-babaların aldan yerini koyuyoruz bu oldu. Biz vaktılı alarga büyük ülkeler tanıştırıyoruz. Biz vaktılı alarga tamak jasagan үйретip жүрөбүz деп. Жақсы жағына geçtik. Теңсіздешіміз керектеміз.
Karabızlar hazır Moskva'ga varsan, Kırgızistan'da жүргөндө көбүрөөк ушуларды көрөсүз. Ар бир ресторанын ичинде иштеп аткан биздин ашкоочу бар. Ошто жакшы тамак жасагандардын баары кетип калып, ошто келсе ачканбыз. Ушундай болгон. Мыкты чач кырткандар кимдер биздикилер. Дүкөндөрдө иштеп аткандар кимдер биздикилер. Аэропортко барганда бутун шабырага тийип кеткен болсо карай койсоңдор. Дагы орустардын белгилүү инсандары айтып койбосо. Москвада азыр кыргыз тилин билбесең кыйын. Кыргыз тилинсиз эч кайда бара албайсың дейт. Без кыргызского языка некуда дейт азыр Москва. Делать нечего. Ошондой болуп барып, кичинекей эл болсо да барып, ошол 12 миллион калкы бар шаарда тили кетип атыптыр. Бардык нерсени жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жашырган үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз улут болобуз. Баягы эжекем айткан, булагам айткан, намыссыз арсыздарды тек коюу керек. Аларга тегелбеш керек. Алардын да күнү бүтөт. Алар да аскалы. Эми жазаланбай балар деген суроону коюшат да. Билесиздерби? Көрүнгөндүн көзүн карап, жалдырап, ушул мага тыйын берер экен, ушул мени кызматка кое болуп экен деп жалдыратып коюштун өзү жараткандын аларга берген жазасы ошол. Кандай дейсиздер? Биз алардан көрө байбыз. Эмне үчүн? Сен тапканыбыз өзүбүздүкү. Биз коркпойбуз. Менин аркамдан бирөө салып койсо керек деп коркпойбуз. Биз тынчуктайбыз. Алардын түн уйкусу канчага бөлүнөт. Жашоосу оор аларда. Ошон үчүн өзүбүздүн жашообуз кут болсун. Тилектериңизге рахмат. Эми ошол сыртта жүргөндөрдү мен ар бир президент келгенде, бийлик келгенде айтам да, ошол азаматтардын дагы конституциялык укугун эске алып, Москванын өзүндө 700 000, Москва областында 700 000 кыргыз жараны бар. 700 000. Ошол 700 000 кыргыз жаранынын ичинен 4 000 гана шайлоого укук берет, 4,5 миңине. Эми элестеткилечи. Кыргыздын тагдырын кыргыз чечпей атат да ушундай менен. Биз айттык эле. Москвада эмне көп, имарат көп. Ар бир метродо бирден шайлоо участкасын ачып койсо, Россия айтып атат. Эгерде расмий бийлик, расмий кайрылса, шайлоону уюштуруп бериш биздин колубуздан келет деп. А биздикилер кайрылбай атат. Эмне үчүн билесиздерби? Ошол жакта жүргөн тишинекени соруп, ата-энеңизди багабыз, балдарыңызды багабыз деп жүргөндөрдүн баардыгынын көпчүлүгү Адахан Нурмановду шайлап коет деп коюшат. Ошондон коркот. Себеп сыртта жүргөн биздин кыргыздардын ак сезими бул жерде жүргөндөргө караганда күчтүүрөөк курчак иши. Алар сырттан көрүп турат келди экен. Кыргызстан кайсы жолдо болуп атканын көрүп турат. Ошол үчүн аларга добуш бердикпенен аракет кылышат. Биз Кудай кааласа алардын дагы тилегин ишке ашырабыз деген үмүтүбүз бар. Урматтуу журналисттер, эгерде сиз элдин колдоосу менен президент болуп калсаңыз, биринчи Дыйкан Чарбай жердин баардыгын ээлеп алып, жери жоктор жер иштете албай кыйналууда дейт. Экинчиси, азык-түлүк продукты жеткен чегине жетишип кымбаттанууга муну ким контролго деген көзөмөлгө алат деген да. Ким көзөмөлгө алат деген. Биринчиден, Дыйкан жердин баардыгын ээлеп алып деген сөзүбүздү айтайын. 95 жылдан 2098 жылга чейин, 2000 жылга чейин дегенде жол жерде улуу жакшы билет. Мына ошол жердин эң суулуу, дөң, түшүндү мол бере турган жерлердин баардыгын кимдер алып алган эле? Милициянын жетекчиси, проводунун начальниги, прокурор, сот, аким, орун басары, мына ушул тегерегинде жүргөн 15 киши бүтүндө райондун суулуу жерлерин алып алат. Ижарага деген алып алып, мына ошолорду кийин суб арендага бердилер. Суб аренда деген колдон кол өткөрүү деген. Мисалы, бир прокурор 100 гектар жерди алат,
Bunday bir bağ. Her bir gektarda 200 so'mdan төлeyip de misal. Oşol bir gektarda 200 so'm төлep koyuş, dıykan 200 so'm төлey almay, al gezdi, azıda kıyın. Oşol bir gektarda 30 sotikten 35 sotikten 3 dıykanında 5 есе kımbatta tapşıraktaydı. Mundayca aytganda ketmen çapmay, bey oğurbay, dıykan 100 so'm tapsa, al 600-700 so'm daha cırgap жатқан. Dıykanın kanı sor orta. Bu olsa Mizan Kodeksinin, Cer Kodeksinin 8. berinesinde 8. berinesinde 2. bölüm arasında cer hadisleri varmış dedi. Oşonda Adakan Madumarov evine degen Mizan kirgizdi. Madumarov ne kıldı degenlerge çoğu. Oşon 8. berinesinde 2. bölüm arasında ушундай деген мыйзамды киргизип койгон депутат Мадумаров. Ар бир айыл аймагындагы ошол өкмөткө караштуу жер Сугат болобу, Кайрат болобу биринчи кезекте ошол айылда иштегендерге берилет. Дыйкандарга. Экинчиси, эгер ошол айылдан ошол жерди алган киши чыкпай калса, мисалы биздин ушул Карагочкор айыл өкмөтүнөн дейли, Карагочкор айыл өкмөтүнөн дыйкандар жок, мен бул жерди иштете албайм, ала албайм деген болсо, анан кийинки Сарыбулакта жашоочулар ала алат. Сарыбулактан ала албай калган болсо, анан Карагочко ала алат. Бул адилеттүүбү? 100% адилеттүү. Экинчиден, ошол ижарага албаттан киши өзү иштетүүгө милдеттүү. Бирөөлөрдүн мандикерге салганга тыйым салынган. Мына ушул Мадумаровдун мыйзамы. Ошол жерде түшүнгөн аксакалдар айткан эң бир адилеттүү чечимди чыгарып берсең деген. Эң адилеттүү. Себеп кетмен чапкан гана жерди иштетиш керек. Калем кармап отурган жер менен жатам жок. Ушуну билишибиз керек. Экинчиден, ошол дыйкандын башында салыктын канча түрү бар да? Эсиңизде барбы? Жок. 17 түрү барбы? Сиз салык системасында иштейсизби? Төлеп жүргөнсүз дейт, баракелде. Азыр канча түрү бар? Бир түрү бар, бир төлөбү бар. Ушул мыйзамдын автору ким? Сиз. Адахан Мадумаров. Не кылып койду дегенде экинчи жооп бул. Депутат мыйзамды жазат. Үй курбай, көпүрө курбай, шагал төкпөй. Ошол мыйзам менен элди жеңилдик кылат. Мына ошол салыктын канча түрүнүн бүт баарын жок кылып, бир гана түрүн калтырып, бул жерге салып. Жанагы код көтөргөн бул төлөм. Ал өзүңүздүкү. Ал сизге кайтып келет. Пенсияга чыкканыңызда. Аллах инсап берип кайтарып берсин. Азыр кече соттун төрайымдын орунбасары сүйлөдү. Январь айында пенсия бере албайбыз. Уктуңарбы? Күтүп отуруп турабыз, деди. Анан жана халк менен кошо чыккандардан барып сурайбыз. 17-жылы президенттик баратканда айтпады эле. Мен пенсияларды 11.000 берем. Шапра шатман болуп чыкканбыз ошондо. Болбойт андай нерселер. Экинчи маселе. Дыйкан чарбасы менин пикиримде кандай болуш керек? Ушул бир 20, 30, 50, 100 гектар жерге бирдей киши иштетиши керек. Калгандардын ошого үлүшүн бириктирип, үлүшүнөн түшкөн пайданы ошого жүзүндө кайтарып беришибиз керек. Мугалимдин да үлүшү бар. Мугалим барып кайда чыкпасын? Мектепке чыкпайбы, көчөгө жолго чыкпайбы? Жерге чыкпайбы? Аны кандай кылышыбыз керекпиз? Караңыздар, эң жеңил жолу биздин ата-бабаларыбыз ошону көрүп калган баягындай мамлекеттик сатып алууну жолго коюшубуз керек. Даярдоону колго алышыбыз керек. Заготовка десе түшүнөсүздөр сиздер. Даярдоо десе түшүнбөй калсаңыз. Илгерки заготовка деп коет. Мен орусчадан бир аз алыста калып калгам. Айылга келгенде үйрөнүп кетем ушундай. Мына ошону Москваны караңыздар. Азыр Москва биздин ошо кара суга жогоштуп алып келгендей болуп калды. Көрбөгөн киши азыр болсо керек.
Aşan siyahtı çoğun soğuda borborlar var. Bizden Kırgızistan'da öldürgön kartoşkası olur, savizi olur, eti olur, sütü olur. Moskva'nın 4-5 soğuda borborun kanısız bulalmayız. Ellige başımız olup yok bizim. Satalmayın. Dikkan öldürü olarak satalmayın. Mamleket gökmen şunun boynunu alış gerek. Cana bir bala vardı mı? Toprak aziyetleri geldi ki. Ayakçarlar ministri olundu. Buna hoşulur şunun üstüne işleş gerek. Yeni göz karışıma koysak, Xuday kalırsa. Yerileştirilgen deyken çaravalarını konuşuyoruz gerek. Yerileştirilgen. Biz cerdi fotoğrafı paylaştırışımız gerek. Agroteknikalık gericilerine kaynadan boyun sunuşumuz gerek. Başı işimiz gerek. Biriyle cerge kayra buğday aylayırsan acayip kalacak. Buna gökdelen kara cerler bozulup başladı. Toprağı çıkıp başladı. Yenilegen cer fotoğrafı ayda o degen madaniyatlı çoğuttuk biz. İrigatsiyalık sistemaları kaynadan kalmaya getirişimiz gerek. Kamçılatıp sukarma ölçüşümüz gerek. Ben geçen Oştoğucu olmuşu ayttım. Kim gördü şunu? Oştoğucu olmuşunu gördünüz mü? Karаңыз 200 litre su menen 8 sotlik жерді суғарылды. 200 litre su menen. Бұл деген қанша? 10-20 чақа су. 20 чақа су менен біздің келіндер қыздар ешкінің астына су сеуіп, ішкі болды. 8 sotlik жерді суғарылды. Ал тамшылатма екен. Kimden gördüm? Ben İslam Aksamatович менен Abidin Televizyon çalmasından gördüm. Kırgızistan su kaptap kete turgan ele elek emas, mamlaket emas. Biroq su jetpeydi. Suunun başında turabыз, biroq su jetpeydi bizge. Ушул маданиятты кайрадан калдына келтирип, Литва чарасы боюнча ушул иштерди сөзсүз түрдө жасашыбыз керек. Сталин колхоздоштурууну кандай кылып жасаса, Кыргызстан кайрадан ошо кайтышы керек. Баарын жоготулат. Гүлдөп турган чаралар бар. Азык-түлүк продукты кымбаттап кетти дейт. Кымбаттайт, мындан ары да кымбаттайт. Эмнеге? Анын бир канча объективдүү себептери бар, анан субъективдүү деп коет. Объективдүү себептерини мен көрө албайм. Ошол чоң саясатта чейрек кылып жүрүп, мен көзүм жетет. Субъективдүү себептерин айтсаңыздар, айтам. Биздин чет мамлекеттер тааныбай атат. Кытай чегарасын жапты. Казакстан жапты. Өзбекстан жапты. Россия президенти кече маалымат жыйынып көрүп атып эмне деди? Кыргызстане постоянная чехарда dedi. Чехарда деген сөз бул сиздин сөзүңүз менен айтканда бардак деген сөз. Кыргыздын тили менен айтканда дайым башаламандык деген сөз. Бул мамлекет бүтүнө тура албай калды деди. Мамлекет болбой калды деди. Мен ушул сөздөрдү сиздерге 10 жылдар айтып келатам, бирок ишенбейсиңиздер. Bizge sözsüz başka bir ayış gerek şundan sonra. Hadi deysin. Şeharda degen söz bul mamleketli siylamaganlık, bul mamleketli taanımaganlık. Bir uç vardı. Ne derdi? Şapalak dedi, kayıp. Üydün koca birinci resimden bol madaniyatlı bol boysun dep koydu. Kayıptı. İkincisi jet vardı. Elestettiler de. Bizden Karagülcan dilime ettiğinde şundaydı bende. Men gerek mi kendimde? Geçen dostum kime dedi? Daim sizler Avrupa'nın Amerika'nın arasında akça gerek olsa da bizde getip gelesine dedi. Doğru? Demek bizde akça çok dedi. Var öyle, geliyor. En çoğundan bizde şundan anlatıyorlar. Sebep biz bulağa aytkanda konstitutsiyanı tevelep çıkıp kettik. Konstitutsiyanın işlerini to'xtatib qo'ydi. Bu qiziqlar, bu jigitlar qiziq. Bunday qilib qarab, buni statya yaxshi ekan, shu ishlayversin. Keyingi statyasi, buni jomon statya, menga yoqmaydi. Bu ishlayversin albatta. Sen kimsin ani to'xtatib qo'ygan? 28-oktyabrdan beri Jo'g'org'i Kengashda ishlayotgan har bir kuni mizamsiz aram. Ayrılan şartlar. Tarihte hiç kaçan bulunamaz. Soğuş mezgilinde dahi bunday bulunamaz. Aksakallara kaybolayın, saman aksakallarımız kalbaya kaldı. Soğuş mezgilinde dahi şairler uğalında çocuk belirlemeyin.
Мындай болуп, биздин мөөнөтүбүздү узартып койдук, ошол мезгилде да кайрылган эмес. Бирге нерсе жакшы сылтоо болуп калды. Стабилдүүлүк үчүн. Бул не деген сөз? Кызматка койсоң, стабилдүүлүк үчүн. Бирөө менен барып достошсо дагы стабилдүүлүк үчүн, бирөөнү кызматтан кетирсе дагы стабилдүүлүк үчүн. Андай болбойт. Ошондуктан мынау азык-түлүк продуктларына арзандатыштын бир гана жолу бар, чегаралар ачылышы керек. Неге чегаралар ачылса бизде продукция? Караңыздар, көзгө көрүнбөгөн эмнелер көп да себептери. Өзбекстан менен чегараны ачканда Жээнбеков менен аябай ушундай болуп калпактарыбызды көп көрүп атканда мен чыгып айттым. Эсиңиздерге саламыз. Айланайын, калпагыңды көп көрүп атпа. Зиян тартсаң тартасың, мындан пайда таппайсың десең, адамдар чыгып башталат. Мадумаровка не жагат? Чегара ачылса да жакпайт. Мына чегара ачылса жатып ал, бирок зыянын биз көрүшүбүз керек да саясатчы катарында. Жетекчи катарында көрүшүш керек да. Эмне үчүн мага жаккан эмес ошол чегара ачкан? Биздин Оштун тегерегинде, Карасуунун тегерегинде, Бишкектин Чүй обасында бүтүндөй күнөсканаларды куруп баштаганбыз. Биз өзүбүздүн помидор, өзүбүздүн бадыран, жашынча жемиш менен биз өзүбүз камсыз кылып калганбыз. Биздин тыйын сыртка кетпей Кыргызстандын ичинде калып аткан. Себеп ошол дыйкандан биз сатып алып атканбыз. Эми ойлоңуздар, чегара ачылды. Эгерде бизде 1 килограмм бадыран өндүрүш үчүн 80 сом, 90 сом кетсе, Өзбекстанда 1 килограмм бадыран өндүрүш үчүн 25 сом кетет. Ал 35 сомго сатса, 10 сом пайда табат. Биз 10 сом пайда табыш үчүн килограммын 100 сомго сатышыбыз керек бадыранды. Элестеткиле. Бирөөнүн бадыраны турат 100 сом, бирөөнүн бадыраны турат 30 сом. Кимдикин сатып аласың? 30 сом сатып аласың. Эмне үчүн аларды караса? Себеп аларда дагы дармек өздөрүндө. Химикаттар өздөрүнөн чыгат. Жерге дыйкандарга ушундай жеңилдиктер берип турат. Дыйкандар субсидия алат алардан. Bizde natijada bütün salıngan küneskaналардың баары эмне болду? Банкрот болду. Баары жабылды. Биз кезинде Казакстан менен чегараны ачып жиберип, ал жактан келген ундар менен жашап калдык дагы, натыйжада көз карандылыкка бардык. Нандан дагы көз карандыбыз бүгүн. Себеп биз башта 1 миллион 200 миң тонна буудай өндүргөн өлкө республика. Биздин керектөөбүзгө 900 миң тонна буудай керек. Ушуну бүтүшүп, ушуну айтыш академик болуш керек пайдана кыргыз. Азыр калкыбыздын саны өстү, 1 миллион 100 миң тонна буудай керек. Биз кыргыз бөтөн жактан нан ташыбай жеш үчүн. Биз канча өстүрүп атабыз? 300 миңдин тегерегинде. 800 миң тонна буудайды, унду биз мажбур башка жактан алышыбыз керек. Демек биз алардан сатып алабыз доллар менен. Бизден Кыргызстанга түшкөн доллардын баары агып Казакстанга кетет. Айланайындар. Ал жакта кайра келгенде доллардын колу өскөн сайын биздин баалар көтөрүлөт. Себеп биз көз карандыбыз. Кай жак эгемен? Кайсы жак эгемен айланайын? Жолуң эгеменби? Абаң эгеменби? Акчаң эгеменби? Эмнең эгемен? Biz egemendүүлүктү бири-бирибизге гана көрсөтөбүз. Каракулжалыктар өзгөгө, өзгөлүктөр Карасууга, карасуулуктар Нокаттарга. Аман болайын айнабыз ушунда. Улак чапканда көрсөтөбүз. Кимдин ким экенин. Кур намыс менен гана жашап келатабыз. Ошондо да чыркырап айттым эле мен. Сырттан келген унда баажы төлөмүн алып салды могул депутаттар. Себеп ичинде 3 тегерменчи отурган. Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн деп. Бирөө Акул, бирөө мына Мариям, дагы бирөөсү бар Алина деген. 3 тегерменчи бүтүндөй кыргыз буудай өндүрүүчүлөрдүн ырысына чыкты. Натыйжада бизде буудай өндүрүү кирешесиз болуп калды. Биздин дыйкандар буудай өндүрбөй. Биз буудай өндүргөн жерлердин баарына чек кылып
elge satıp başladı. Bugün eğer bizge Kazakistan tarafı çıkan biz ömür boyu elektrik energiyasını Özbekistan'dan Kazakistan'a satıp gelgen elinde. Bu yıl suyu içiyor orada. Kazakistan bizge 1.700.000 kilowatt elektrik energiyanı satmay boldu dep suyunup suyu içiyor. Bu ne degen öpüyorsunuz? Uşunun bağırını alıp gelgen kim? Cevap verilmez. Kim uşunu alıp gelgen? Biz. Buna aksakal tuğraylıklar. Biz. Biz aynen. Biz. Emniden alıp geldik uşuna. Kayda gelsin. Birinciden kaydedelim. İkinciden özümüzdükü torpok olsa da jettirgen hareket kıldım. Oşacağı diktat kılıp, minister kılıp, prokuror kılıp, prezident kılıp özümdük gelmedi. Sızga oturguzdu. Özümdük emez, gelecekteki senin evelilerini koşu oturguzdu. Bana özümüzdükü degen sesin emek aldı. Biz çaylağında kaydedelim bunu. İki cepte iki kança degeni bitmegenlerini çaylakla vurdağız. Yerlegen bizden uğurdan eken. Suğunun arka özünden eken, cepel özünden eken. Biz calan savaşsızlardan alparım aldık. Ağıydın gövdesini kıramızlarçı. Ağa karaganda, bundan 25-30 yıl başta Şarap Sancağı'nın ağamızdan koykanası savaktı uğrak gördükler. Kanday yesin. Aktar cepte yok. Şarap Sancağı'nın koykanasına giriş için gerektirden ruhsat alıp girişin mümkünler. Ağzını ağzıyım bana. Körse bir bale bayağı çağırır dediler. Hani kesin alıp savaştırır dediler. Öçün alın. Salamatsız var efendim. Menden soru çok. Bekar günde, bağırın günde görüp, bilim, düşünüm. Yakında Moskva'dan geldim, Hatay'ı, Şaylov'a gelsek, bağırı özgür göktür. Kıskası bizdi tazı Şaylov, boluşuna göz jetpey. Sizdi yakında Moskva'dan tosu aldı böyle. Siz Barbuğa degenimizden geldik. Siz de oldu öyle. Siz de hakkınız kim? Amerik. Allah razı olsun. Barbuğa ülke, memleket değil, uşun çalıp kıyın havada durganlar. Monşun 3.500 çakırın alısına durgan Moskva'dan Şaylov uçup gelgen olsun. Allah senden razı olsun. İki düğünümde canık kılsın. Dilegen dileğini kabul kılsın. 5 zamanlık var olsun. Ondan Moskva'da yol oluşunda şu dikliklerden bilek şu gelip Necat'tan gelip ayçıştı da bizge başlandı diye, yemeğe başlandı desek kısım kan dedik. Bunda get degen yok, başka degen yok. Kırgızistan'ın ayda oku bölümünün Moskva'da işley almaysınlar degen çeçil kabul algana tak deydi. Kur'an beni bu degen sözler ne degen söz? Oşo Moskva'daki Yandex taksisinde 75.000 Kırgız taksisi eker. 75.000. Oşoların değerlik varlığı Kırgız ayda oku bölümünün. Demek madaniyatlı türde sizler boşsunlar degen sözler. Nege? Cenab-ı politolog ayetli bir hikaye ettiler. Kırgızistan'da daim bardak, mizanlı kanunvay, konstitusiyanı teveleyip, uşul yerde жүрген Kırgızistan'da 300.000 жеткирип koysun, uşular konstitusiyanı orada koyup gelip de ayıttı. Menin emes barına unutmadan, Жириновский de aytmadı. Oşolduktan bizge kanday mamile kılışını gözümüzde gösterelim. Biz madaniyatlı halk olsak, el olsak, biz başka memleketlerde sıylauga majbur kıla alamız. Eğer de bizim özümüzde madaniyat çok olsa, başkalarını sıyla dep ayta almayız. Mana şu tarihe gelin bilen aşan dükkandарды bilişettiler.
Mına bizim Karagülcanın etin buluğu, mayın buluğu, sütün buluğu, ayranın buluğu bir aşan toltura almayız biz. Nege problema olur da alsın. Biz oşonda gelişim düzüp, Karagülca'da öldürülgen bütün de ayrı çarba düşündürün varlığın samolyotlarını alıp keteriz degen gelişim düşsek olur mu? Jırgay, diykanı da jırgay, malçısı da jırgay. Onun için memleketin eğisi gerek. Jetekçisi gerek, oşonu görebiliş gerek, oşolar benim teң ата süйлöşe alış gerek, alar köylese beyde kolturbaş gerek, ayarda var bir okuştun gereği yok, gelişim menen baş gerek. Süylöşüler menen baş gerek. Buna şunday turganda. Var mı sıra? 2-3 sıra kılavuz, ondan gelin ayaklarız. Alargın programmasında bir bölümü şu. Bir durak, Cengil yolunda varacak. Günden günge yerimiz düşürüp barada, Koks'tan Madumar götüp etse, Şaylor taza ötkün emes denen sultanının 5. aktarını kaykalayımız degen dağı ümitler oluş gerek. Bundan şunda, bir o. Biz közümüz açışımız gerek, bol geçti. Men şu Karagülca'da olur, Oş'ta olur, Çül'de olur, Bişkek'te olur. Köyünde Ceköyüz'de de ayıttım, Tom'da da ayıttım öyle. Revolüsiya жасағандар. Қалемнің üçünü жасаған. Madalyatlılık менен жасаған. Sabırlılık менен жасаған. Сабақтылық менен жасаған. Анда болбойт экен. Құдай сақтасын деп айттым менен шайроны бүтүрүп алып, ақтаяқ көктаяқ болып бири-бирибизди қуалап қалбайлы деп айттым менен. Есіңерде барбы? Қалемнің üçü менен ғана жасап қойылған, бирок жасабадык да. Ушул күнгө келтиришке себепчилердин бирөөсү ушул жерде бар, ушул жерде көрдүм. Бар. Bir doğuş Derya'nın ancağından ötmüyor. Asıl olan. Doğuşunda çok, kulunda çok, geleceğinde çok, bilindiğinde çok, optan çok. Adıkan, elder tursan, elder seni şaylay, ona yerde çok bolup ketip bizde ünümüz. Azraytan, turturuz. Azraytan. Var optan çok. Ne oldu demiş? Çok bolup ketip. Ben bunu neye aytып атам? Men bilem. 95-жылда шайлоодо да, президенттик шайлоодо Карагülca Абсалат Масаевичке кандай добуш бергенин билем. 2000-жылы коммунисттерге кандай добуш бергениңиздерди билем. 2005-жылы Адахан Мадумаровго кандай добуш бергениңиздерди билем. 2010-жылы Карагülca Мадумаровго кандай добуш бергениңиздерди билем. Men ошондуктан башын кийип таазим этип сиздердин алдыңыздарга келип ыраазычылык билдирип келип отурам. Мен билем. Могул стадионго дагы эл ушунчалык батпай атканда, аким губернаторлору эл сиздерди жибербей атканда дагы тосуп койгон тракторлорунан бери, арабаларынан бери аттап өтүп келип ошол жерде жолугушканыңызды билем эжекте. Men ошон үчүн сиздерге айтам. Менин чексиз байлыгым сиздерсиңер деп келип отурам. Biz bayağıday televizyondan görsetkөнгө, но telefondan görsetkөнгө ишенбейбиз. Ал эл эмес, элдин атынан сүйлөгөн фейктер. Мен Ысыккөл областында айттым. Бизде Ысыккөл областында 1000 деген, 10.000 деген биздин тараптарларыбыз бар. Бизди колдогон эр азамат калкыбыз бар. Бирок ошол Ысыккөл областынын атынан сүйлөгөн кээ эси жокторго айттым. Элди түзө албайсыңар сиздер. Элди бөлө албайсыңар. Фейк болмоктон 1000 жерден фейк болсун дагы элдин көзү ачылып калган бүгүн эч ким эчимди албай албайт. Мен ыраазычылык билдирем, бирок эжеке. Ошону бузуп аткан 4-5 бар да бул жердечи, районубузда. Ошол 4-5-өөнү элдин аксакалдардын тили өтпөй калганына өкүнөм да. Ошолорду жолго салып койбогонуна өкүнөм. Biz bаарыбыз билебиз. Ким кайсы жерде иштеп, кандай өзгөртүүлөрдү жасаган.
Ошондуктан эч качан элден капа болбош керек, элден арасы болбош керек. Сен элиң менен жүрсөң гана сен элдин арасында адамсың, элден чыгып кетсең бүттү сен. Элден чыгып кеткен бийлик эскертүү болсун ордом ушул. Эл башка. Урматтуу Хамзамаевич, Карагулжа районунун 12 айлык өкмөтү бар. 12 айлык өкмөтүнө губернатор, аким 50 киши алып келсеңиz деп тапшырма беришипти. Кече Өзгөн районунда 50 адам алып барыпты ар бир киши дейт. Турат, жерлерде болуп атат. Билебиз, мага да айтышып атат. Телефон чалышып атат. Мугалимдерге кыйын болду. Ийин айтып телефон чалып. Сабактарды да токтотот дейт. Бул жерде дагы ошондой 2 саат эрте алып барып отургузуп койду дейт. Кече алайдагылар айтып атат. Отура албайсың дейт жанагы жерде. Шамал, ызгар дейт. Эмне кылайын? Мен эмне деп айтам? Айтканыңды кылбайсың ары. Туура. Кылбайсың ары. Ошондо арамдыкты токтотуунун бир жолу бар. Чыкпайды. Барбайды. Айналайын, жылап эжекелер отуруп алып тур дизилер. Кайнатам чакырса деле барбайсың. Чындыгында ошондой. Кайненең чакырса деле ысма чыгып калат го. Ооруп каласың го ошондой. Кандай? Миң бир сылтоо табасыңарбы жеңилер? Карындаштар, келиңер, миң бир сылтоо табасыңар. Ушундай айтасыңар, өзүң коркуп кетесиң дейишет. Ошентип барбай койсоңор эмне болот? Директорго барып айтканда кат бет жолу түшүрүп койгондо өз качып кетесиңер. Кечетен бери соормайсың дегилер. Анан ал жерге барсаң, бирөө бир нерсе болуп кетеби деп корком деп койсоңор, бүттү го. Аллах кечирген болсун, биздин ушундай бир тамашаларыбызды кыйбат болбосун. Бул кызыкчылык үчүн айтылып аткан сөз, бирок тереңинде чоң чындык бар. Баарыбызды жакшылыктан кур калтырбасын, үмүтүбүз өчпөсүн. Чындыгында эркин жашаганды үйрөнөлүп, жүрөгүбүз эркин болгончо бактыбызды сезбейбиз. Мына жерде эжекем турат. Канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөрөт. Эч моюн сунбай келет. Караңыз, эки башы жок, 4 буту жок, 4 колу жок. Бизде эл адамдын өзүнөн көз караган. Могу жерде азыр аксакал эжекебиз отуруп эле, замир эже деген. Мону киребиз, муну замир эже. Аксакал эжекебиз ушул биздин. Бишкекте десең Бишкекте, Чүйдө десең Чүйдө, Ошто десең Ошто, Башкенде десең Башкенде. Бүгүн Карагулда десең. Булар эч-нерсеси дей албайт. Адамдын өзүнөн. Мына классташым отурат, азамат. Армияда кызмат кылган. Мыкты азамат ушул. Аты да азамат, өзү да азамат. Сен мектепти жалаң 5-ке бүтүргөн жигит ушул. Россиядан курулуш институтун бүтүрүп келип, ошо иштеп атат. Бир сөз айтам, армияда кызмат кылгандар билет аскерде. Барганыңда, аскерге барганда биринчи 3 күн өзүңдү кандай алып жүрөсүң, 2 жыл ошондой жүрөсүң. Барбы? Армияга барганда. Билесиңер, 1-3 күн өзүңдү кармакпай, жүгүр деген жака жүгүрбө. Жана биздин кодунда айтып жүрөт го, Рахман Разыков. Мой дегенде мой ойбейсиң, баары мойдурат да депчи. Жок. Мой эте албайм деп коесуң. Бир таяк жейсиң, 2 таяк жейсиң, 3 таяк жейсиң. Бул кызыл экен дейт. Болду. Ошону 2 жыл бошсуң сен. Биринчи күндөн моюп баштасаң, кеминде 1,5 жыл коесуң. Ошол сыяктуу чакырдан эле жүгүрүп барып турсаң, аттан озуп. Өмүр бою чыкпайсың. Келген жака келип турсаң, өмүр бою келесиң. Эркин болду. Аллах ар бирибиздин көкүрөгүбүзгө өз бактыбызды сезгенди насип кылсын. Аллах өзүнөн башка эч кимге муктаж кылып, бирөөнүн көзүн каратып жалдыратпасын. Эң күчтүү коркконуңар аялдар үчүн, айрыкча аялдар үчүн эң күчтүү катуу коркконуңар күйөөңөр болсун. Күйөөңөр болсун. Себеп аял кишини Аллах ушунчалык бийик кылып жаратып койгон. Биз эркектерге азап көбүрөөк,
Aperendin razıçılığını alışın mildet. Ayalımdın razıçılığını alışın mildet. Sen değiştirmesin değil. Bizim boynumuzda min milletimiz var erkeklerin. Ayalların milleti bir ömür. Köyüsünün razıçılığını alsa değiştirmesin açılık. Karakterimize. Bırak ayaldan şunçalık bağlılıkı, o ayaldın tamanın öpkün balanın oğuzu toza bakına büyüyor. Karanızlar ayal degen kanday götürüyor. Kanday iyilik götürüyor. Avrupa'dan hareket. Müslümanlar ayalını silamaydı. Yok. Müslümanlar hiç kaçan ayallar örtülemez. Avrupa minder, 100 minder örtülemez. Yetmemiş. Bizde ayallar Kırgızistan'da elde başkanı belgen. Avrupa ile Amerika ayallarda şairi okun. Azamatımıza kaçan verdi? 50-60 yıl oldu. Bizde ömür boyu ayallar götürüyor. Şairi okunu Avrupa 50-60 yıl başladı. Kim götürdü ayalları? Biz götürüyoruz. O sözde Kırgızlar öz kavga saltımızı, öz varlığımızı, tarafımızı götürüp saklap bilmeyince körün cem olup, körün kor olup geliyoruz. Dileğimiz şu olsun. Aksakallar, gel batılara tutan aksakal var mı? Ben de biriyle sıradım. Veriniz. Hem kayra kölge barasında, barsam jakşın götür. Meni baralet tezde bağırdı koydu. Ben baraletin bir hazır karayımız. Yerden bizde Aravan rayonunda yolmuşu var. Oş şaharında yolmuşu var. Karasıl rayonunda yolmuşumuz var. Ondan değil Batkeli'ye getiririz. Sülüktü, kolundu. Dağılmış mahallelerden başladık kayra gideriz. Ondan değil Canlı Batolbası kuran. Karasalların 28'inde bizde teletaymaç var idi. Alışımda bir şey var şimdi. 29'unda kaynatası gelseler çıkmayı dönmüyorsunuzlar. Size mayran bolup başlayın. 30-31'i biri. İkisinde tursaları Allah aşkı birleştirerek ikisinden başlayıp kaynatı yolu kalın deyip sırayız. Mayran dese yolu kalın. Anan Çekran, Bişkek şahı turan. Geçişte var mı tepki altısına kalmaz. Geçişte kalsa kalmaz. Rahman. Ruvaçevi'nde 30 yıldan beri şu Jakşı Direkmen'in Kırgız elin algına çıkaran Kırgız memleketin başka memleketlerine teyatarlandı. Şu Jakşı Direkmen'in cüresin bazı özümüz ayıklanday yer oşağı tolup düşünerek. Bu yolu biz niye özüm şundaydı oynatıramışız, yerimiz hazır tolup düşünüp bir dayak bir prezidentimizde özümüz koldalarlı deyip bağırdı Kırgızistanlıklardı çakıran bunu gelmeyen büyüversin de bir kanca adamlar büyüverdik bırakı görmek bizde Kırgızistanımızda kanday ağırda alken koymanın gök bırakız. Bu sabah canım baylı Kırgıziye'nin Adakan Madmaruk'ta oldu özümüz prezidentimizde bir tavatırım olalım. Matör kaldı. Yerine Bomi. Allah'ın şu Kırgıziye'nin şu Jakşı yolu sağlık dayan prezidentimizde öz cürümüne tanıdık Adakan'ın 21'içine geç olup yolu açık bulup Kırgızistan'da Kırgıziye'nin bağırdığı oldu. Bizim şu sabah Çınarı prezidentimizde davalalı 10 yıl amca. Ayakta doğmuşlarını nasip ettiğim olsun. Her birinden içine geçmişler.
Muzikada şart öçürdüm. Музыка менен сизге YouTube канал Денистүү Бакыт акебиздагы YouTube каналга тартты. Рахмат, достор. Бүгүн биз Каракулча тамамдык. Келиңиз, сүйлөп коюңуз. Мен ана Нуркожоевич капа болуп калбасын, ушуну жакшына берип койчу. Мен азыр ушул утуктан пайдаланып, Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасаган бар. Садыр Нуркожоевич, биз сизди бир эле Каракулча эмес, бүтүн Кыргызстан эли бардыгы сени колдойт. Сен канча башыңан жамандыктарды өткөргөндө бардыгыбыз колдоп жүрдүк. Дагы эле колдой беребиз. Сен Кыргыз элинин эң керектүү патриот уулусуң. Бирок ушунча сенин тарапташтарың канча жаман сөздөрдү айтып, сөгүнүп, сагынып, сарттар кеткиле деп сүйлөп атса дагы инем бир дагы жолу жакшынакай кайрылуу жасап койбодуң. Ушуга биз кичине капа болуп турабыз. Анан экинчиден сен абдан жакшы баласың. Сен дагы эле патриот уулу, сени жакшы адам деп, сени жакшы жигит деп колдойбуз. Бирок сенин жаныңдагы жан жөкөрлөрүң өтө жаман бузуп атат, мыйзамсыз иштерге алып барып атат. Ушунга жол бербешиңе мен ушуга кайрылуу жасайм. Өзүң бекем бол, ишиңе ийгилик каалайбыз. Биз сени дагы колдойбуз. Мадмаров дагы сага тең келе турган сенден ашып түшкөн жигит. Бири-бириңерди колдогула. Тирешкен менен, бири-бириңер каршылашкан менен эч Кыргызстанды жакшы жолго алып барбайсыңар. Сен кичүүсүң, инем. Адахан байке келгин деп туруп, сага жардам берет, сен жаныңга алгын. Сенин ишиңе ийгилик каалайбыз биз. Рахмат эже. Ушуну берип койчукун. Жаныңга жамандаптыр дебесин, а? Каракулча эжелерибиз азыркы президенттин ордуна талапкер Нуркожоевичке дагы тилектерин айтты. Рахмат эже, ден соолуктуңуздар. Да, Каракулча районунда жолугушууну бүтүрдүк. Азыр Кудайым буйрса, мына биз Мырзакеде жолугушууда болобуз. Урматтуу колдоочулар, көрүүчүлөр, бөлүшүп туруңуздар. Мына садыкта жүрбү. Биз эфирден дагы жолукканга чейин сиздер менен коштошобуз.